Idemo od istoka do zapada, od severa do juga, evo nas ponovo u Gapa Droganator. Danas pokazat ću vam jednu žešću stvar. To je zesci sajt. Ovo je sajt koji zove Sploder, gdje možete da pravite igrice. Znači tu napravite igrice, možete i neke druge stvari, kao na primjer neku priču, tako neki intro. To. I ima tu mnogo stvari koje mogu da se rade, ima takmičenja, imate kao prijatelje, ima izazove, ima svašta. E pa pogledajmo, vidite. Odmah vam piše prvo kad uđete, piše login, like not stvari, ovo ništa ne dirajte, ovo je reklama, ovo su ono, prikazuju što se može da se radi. Ovo su vam neke partike tu, ovo su neke igrice koje su neki napravili. Znači sad idete u, ako ste niste napravili nalog, idete u slike. Idemo. Znači napravite ovdje ukucate username, password, email adresu i ovdje kliknete ovo. Znači to. Ako ste napravili nalog idete login, ja sam se ovdje već zapamtio, znači ukucate username i šifru. I sad će ovo da mi se učita. Evo sad ćemo malo. Eto se desilo, znači ja to ispravim. Sad ćemo malo vremena. I evo uključujem se nalog. Dakle, sad ćemo da vidimo što se može se raditi. Dakle, ja sam sad malo smanjio ovu sliku, vidite, sad će manje da laguje, malo pre je lagovalo, sad neće. Dakle, kao što ste vidjeli one osnovne stvari, to u Sploderu, i znači to će vam veoma biti korisno. Znači imate ovdje home, my games, profile, friends, groups, hours, welcome back, I'm jedan, to tako se ja zovem, evo ga moj avatar. Moj avatar će vam, sad ću vam reći to što sam ga napravio i objašnjenje će doći veoma brzo. Što možete vidjeti, razlike skoro pada i nema, ali vidite kako je to sličnost velika. Dakle, da se mi vratimo na ono staro, kao što vidite, tu piše dashboard, jedan, my game, slike up. Ovo nisam malo pre pokazala, pošto je slika bila premala. O reklame je to reklame. Evo, znači, thanks for coming back your bla bla bla. To kao, zahvaljujte što ste opet došli na svoj nalog. Sneak peek. Check out of new Sploder multiplayer game. To znači možda igrate to u multiplayeru, pokazat ću vam to. No new friend request, znači nema za sad novih zahtjeva za prijateljstvo. Inače kad ima tu kliknete i piše vam sve. Make a wrong game, napravite igricu. Edit your avatar, to znači kliknete na edit your avatar. I ovdje sad kao namještate kako hoćete avatar da nam bude sad lupan. Samo što ja nisam htio takve stvari. Kad malo bolje razmislim, Crash Bandicoot ima uši. No. Nema veze, to ću ja uskoro da podesim. Dakle, to je to, znači imate onda find friends, tu da nađete prijatelje, draw some graphics. Graphics to su neki crteži od piksela i to pravite i pokretne slike i to. Zaboravite da kažem, ove igrice je uglavnom u pikselima, kao što vidite, ima i drugih, ima više vrste igrica da pravite, evo imate znači make your own games. Evo imate više vrste igrica, imate arcade creator, platformer creator, psychic creator, graphicator, zacrtate graphics, classic creator i 3D adventure creator. Što je tu, on to vam je 3D adventure kao pucate se i to, ovo isto neko pucanje, ovo najviše volim psychic puzzle maker, onda ima platformer i retro arcade. Znači ovo su reklame, to. Onda ovo su challenges, izazovi, znači tu su mi neki izazvali sa nekim. Ovo ovdje vam piše koliko para zarađujete kad pređete. To. Messages in your page, to su vam poruke, tu možda šaljete poruke da se dopisujete.
sa prijateljima i oni koji vam nisu prijatelji. All games of by your friends i tako dalje, tako dalje. Znači to, uglavnom takve stvari su to što sam htio da vam pokažem. I ja se nadam čisto da vam se ovo svidjelo, ako nije napišite mi u komentare. U sljedećem videu ćemo da radimo neke stvari iz Splodera. I što da vam kažem, imam samo jednu stvar. Vidimo se u sljedećoj epizodi, ćao!